Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Semua sihat kan? Alhamdulillah semua sihat. Bagus. Kenapa? Sebab pada past 4 days saya tak sihat. Seriously. Syazwan, thanks a lot for inviting me. I think I promised him dah janji kan, sihat-sihat kenalah obat sihat. Saya kena food poisoning very bad. So hari ni I would say 80% Alhamdulillah okay. But I think the mission is bigger than my health condition. Tak apa, kita sama-sama kita buat perkongsian pagi ni untuk kita strengthen our mission. Because the fact that bila saya buat AI sebagainya, and I know the fact that healthcare is very important vertical domain in this very industry, nak tak nak kena juga sampaikan. Setuju tak? Apa concern you pasal AI? Boleh tak share? Mungkin doktor, silakan apa you punya banyak opportunities of course, tapi apa threats, possible threats when it comes to AI? Yang famous is lepas ni tak perlu doktor kan? Oh yeah. Kenapa ya? Sebab ada robot yang boleh buat kerja doktor. Okay. That's actually a legit concern. Right? Ada lagi tak? Ini ada concern? Silakan tuan. Jadi kita dah banyak, alhamdulillah buat cerita ini kita dah. So what's coming for AI more towards banyak less human interaction, less human. Yes, betul. Itu the current practice of AI kan. Yeah. And also a legit concern. Terima kasih banyak tuan. So yes, bila kami dalam dekat CBCH and the fact that my background is biomedical engineering, masters in biomechanics, computational modeling, and then PhD in mechanobiology, computational modeling as well. And then balik Malaysia, saya mengajar subjek AI dekat UKM, UiTM sekejap dengan Syazwan, Custom Analytics. Lepas tu saya dekat UKM diberi peluang untuk mengajar subjek etika dan peradaban. Kita cerita tentang peradaban juga tadi kan. So nak AI is good, but kita akan combine dengan satu lagi element which is HI. What is HI? Human intelligence. Boleh kan bukan? Yeah. So lepas ni moving forward, anda dalam protect health, anda dalam industri healthcare. If you put aside HI, you're not doing justice to the human intelligence, the human race. So get rid of AI obsession per se, but have to combine AI and HI. Boleh untuk ketamadunan dan bangsa ni, bangsa dan manusia. Seriously. Hari tu pernah saya buat saya punya AI agent. Mungkin pernah dengar AI digital workers. Betul. Diorang hari tu masa Typhusum, I've created 2 agents, digital workers. I've turned on autopilot mode untuk diorang. I give them a goal. Lepas tu diorang waktu Typhusum diorang boleh hantar email, set up calendar, meeting apa semua. Saya balik, tengok balik punya email, diorang dah sedang arrange meeting between them. Yes, I was like, oh my god, this is... Yeah. Yes, that is why antara apa yang kita belajar bagi ni adalah Human in the Loop Principle, HITL, kena ada. So, tech team, right, make sure that human expert should be in the loop. Anything to do with AI punya recommendations, prescriptions and whatnot, human expert has to be there. I have to highlight human expert. If the human are not expert, they'll be fired. Okay, the next business model is also called B2A. Kita dah ada B2C. What is B2C? Yeah, good. B2G. Ya, macam juga sekarang ni kan. B2B, business to business. And B2A, what is B2A? Agents. Business to AI agents. So AI agents and AI agents will be having like business dealings amongst them as well. So don't be surprised at some point yang hire you bukan manusia, robot. Right? This is interesting. That's why I am sekarang also part of NAIO, National AI Office, under sovereignty. Apa itu sovereignty? Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan. Apa kaitan kedaulatan dan artificial intelligence? Boleh fikir tak sedikit? Orang lagi budak-budak. Seronok ni. Dah lama tak bagi lecture kan? Mungkin puan boleh kata tak apa kaitan kedaulatan dan AI? Okay, that's good. Okay, silakan. Not like AI
So maksudnya kedaulatan kita sebagai satu bangsa, satu negara Malaysia perlu dijaga. Okey, betul. Ada kaitan itu. Okey, maksudnya macam ni data kita, kedaulatan dia perlu dijaga. Nak data kesihatan, betul? Satu. Apa lagi yang melibatkan AI memang melibatkan data. What else? Kita ada data, kita ada apa lagi? Model, ethics, yes. So etika pun memang kena ada dia punya own code dia, algoritma dia, etika. Lepas tu model. Sekarang anda banyak pakai ChatGPT, I believe, right? Where do you think ChatGPT is hosted? Yeah, not in Malaysia, kan? Okay, outside Malaysia, betul? So sovereignty wise, scaling kita pas tak pas? Bye-bye lah kan? Right? So that is a concern, that's a legit concern. So anda train the model and then pop, keluar Malaysia, happily keluar. Bye-bye, data-data kita. So anda boleh fikir macam ni, analogies like this. Anda risau pekerja-pekerja foreign workers datang Malaysia, lepas tu keluarkan duit currency kita, betul? Tapi sekarang anda masuk, anda biarkan orang masuk Malaysia, you treat them with data and then they'll keluar, get that currency for their own benefits. So kita punya sovereignty, bye bye. Right, so itu kita akan cerita juga hari ni. Ini saya bagi dekat Syazwan, I don't mind lah pay ke tidak, but this is my social responsibility. Tak nak saya kena sampaikan juga. So part of kita punya mission adalah kita kena ada kita punya own healthcare LLM, for example, right? Actually XXM, it can be large language model, it can be small language model, it can be small action model. So it is a model. Modelnya pula apa itu model? Model basically dia simulate the existing reality, kan? So kalau bila model dengan the actual, you can't differentiate. Dia dah sampai level singularity. Boleh dah take down keyword singularity ni. Dekat Oxford, OpenAI dah ada satu grant, dia bagi dekat Oxford untuk conduct satu research on how to manage singularity. Yang maksudnya kita dah tahu beza. Yang ni AI ke, yang ni HI. There's no clear boundary. So yes, it is coming. We call it IR 5.0, Industrial Revolution 5.0. Okay, so I'm glad that kita berjumpa hari ini. We are not too late untuk kita betul-betul berdepan dengan RI 5.0 wisely. Ya, kita build that tamadun. Okay, culture, apa tadi, budaya, culture dan ketamadunan itu. Okay, so kita berbalik tajuk kita, AI in healthcare, how prepared are we for what's coming? Lebih kurang lah. Sebenarnya kan saya pernah baca satu buku tau, by this professor dekat New York University, namanya Professor Michio Kaku. This is, okay, put aside your belief system sekejap. Ni betul-betul philosophical ya. Dia kata, kemungkinan besar sebenarnya kita pun biologically programmed. Yes, tapi made of cell. Ya, DNA cell dan sebagainya kan. So, kita letak benda ni dekat tangan pencipta kita. Jangan fikir too much. Tapi nak ceritanya artificial intelligence itu, at some point you can't really differentiate between artificial, fake or the real ones, because everything is relative, right? You check dekat mana macam mana otak kita register signals. Itulah ceritanya. Tapi tak apa, kita narrow down sikit scope kita untuk hari ni, right? Kita tak banyak masa ni, kita kena move forward. So that basically the framework of our sharing today. Alright, my name is Nazri Bajuri. You can just call me Nazri. Right? A bit of agenda, kita dah cerita tadi sedikit tentang, nanti I'll give you some tools on how to really do your own self-assessment. Are you ready or not? Okay? Be very awkward. 4 days tak keluar rumah. Oh, you guys, terima kasih banyak for having me and share your energy. Thank you so much. Oh, I love the energy. Thank you. Bismillah. So yeah, saya punya background tadi academics ada. Lepas tu saya juga I left university. Saya keluar dari university. Saya join industry. Saya join Ernst & Young, one of the big four, sebagai senior data scientist. Ministry of Finance was one of the client. Lepas tu saya keluar. I joined this one UK company, SI, system integrator, macam Software One,
Accenture apa semua tu sebagai first senior data scientist, but then promoted as research director untuk Malaysia, Singapore, Philippines and Indonesia. Kenapa penting saya cerita benda ni? Sebab nanti saya akan cerita tentang the whole ecosystem bila anda nak buat AI ni. AI sekarang anda pakai GPT for personal usage, betul? Tapi bila anda melibatkan satu company, satu governance, it is enterprise grade. Lain, dulu kita belajar zaman-zaman ada tempat untuk kita use. Tapi enterprise grade lain. Apa beza personal and enterprise grade? Agak-agak enterprise grade? Yes, kakak doktor. Apa beza? Difference saya zero knowledge. Okay, tak apa. Enterprise ni maksudnya macam dia very complex tau. Dalam ni, anda ni boleh dikatakan macam enterprise juga lah ni. Masing-masing yang data tu very complex. Dia menyebabkan big data analytics. Big data analytics ada 3 V three dominant V. The first V is excellent, volume. The second V is excellent, variables. Alright, dan satu lagi velocity. Laju, sangat laju. So kalau personal usage is fine, tapi bila melibatkan data Malaysia and the region, habis. AI model anda menjerit dia. Too much to handle. Right? So ada tengok enterprise grade is penting. Saya belajar tentang enterprise grade AI development and solution and deployment masa saya dekat kedua tu kita nampak dengan Microsoft lah. And after that you guys ada session dengan AWS, betul? Then how is it? Okay tak? It doesn't work. Yes, doesn't work. Which one? For different project. Okay, yes, but yes, AWS, apa lagi cloud provider? Microsoft, Google, Alibaba, kan? Diorang ada direct technology, kan? So, tapi you kena tengoklah, bila orang ada direct technology, you kena tanya, data kat mana, model kat mana? Kita kena letakkan ke dalam data kita juga. Nak you guys kena protect data healthcare kita, betul? Kalau bukan SIDA, bukan Petronas healthcare, siapa lagi? Okay, anda lah kita nak punya frontline, so terima kasih banyak. Protect our data and our model. Okay, so that's my background lah. Alhamdulillah sekarang, tak tahu lah kenapa sinar ni kan, dia always jumping. But I like creativity and speech. So I created these two companies, CitySage and CitySage memang betul-betul untuk urban planning. Memang ada digital workers. You guys boleh hire them or fire them. They can work 24/7, they can speak more than 28 languages. They learn every time. Right? And I've told them to empower human experts. Asal-asalnya saya buat projection untuk learning process between human and machine. Diorang selamanya, diorang buat exponentially, diorang learn better than human by default. Then I was like, guys, this is so wrong. Please empower human. Satu human in the loop kena ada dalam sistem yang you guys buat. Human in the loop. And please track from your learning process, learning progress. Please track. Yeah? This is crazy, yeah? AI is a living thing now. Agentic AI. Okay? Consciousness will come soon. They will have their own consciousness. Alright? So, anda melibatkan, okay? So this is my own avatar, my own clone. Intern AI dan automasi AI. Saya boleh memberikan maklumat berkenaan AI, membantu dengan penyelesaian masalah teknikal dan memberi nasihat mengenai cara meningkatkan Ini saja nak tunjuk demo tentang bagaimana you guys boleh clone expert. Orang panggil, kalau saya mengajar AI dulu, kita panggil expert system. Alright? Kadang-kadang mereka doktor ada dekat KL tapi tak boleh naksa dekat Sarawak, so you can clone them. Right? Tapi you kena faham lah, you kena buat segmentation. Orang panggil STP framework. You kena segmentize orang punya waktu bekerja, waktu orang tak perlu bekerja. Jangan semua orang dalam co-pilot mode. Orang kena ada auto-pilot mode dan co-pilot mode. Orang AI ada dua mode sampai sekali kita akan design dia. Satu sebagai co-pilot kita, satu sebagai auto-pilot. Weekend orang boleh run. Weekdays 9 to 5 dia manusia buat. So siapa HR kat sini? Ada HR tak kat sini? Yes. So human resource, nanti akan jadi human and AI resources. Right. So yes, you have to look after the matrix of human resources and AI workers resources. This will come very soon.
Okay, HRMS, HRIS, semua kena masuk tu. Interesting tau. Okay, so nanti susun lah cantik. Tengok schedule rhythm kita. Waktu pagi, kalau ada kita punya staff yang tak perform, committee, kita bagi dia emotive work, kita bagi societal work. We're very efficient. InsyaAllah, that's gonna be fun. Risau You know what? Okay, this is our AI expert on the screen now. You nampak kita ada CCT, kita ada si Kimi, kita ada si Rumah, kita ada si Chan. Orang-orang ni nampak macam manusia betul, but they're not human. I know this is a bit worrying. Masa saya resign, orang ni saya rasa macam kita kena, satu nama saya letak kat depan ada prefix C kat depan. Sebab bila dalam punya software, kita contoh Microsoft Teams, WhatsApp ke apa, nama orang kita kena biasakan. Is my colleague human or is machine? Daripada awal lagi dah ada satu polisi, kalau AI digital workers kena ada something to differentiate that. Be it the meme or their face. Sekarang muka orang nampak terlalu sama, which is saya nak betul dekat Nayo ni, saya akan above lah. Anything to do with digital workers kena ada some sort of like differentiator. Contoh dekat dahi orang ada tulis C ke, dia pakai something else. Otherwise you can't tell. Easily. Dia impersonate, lepas tu dia claim, okay, kan you cakap hari tu, you kata you approve this proposal, multi-billion, dengan the same voice, the same face. How can you tell? Cannot. That's the thing. So yes, itu pun part of the policy yang kita kena design. So anda boleh fikir dalam dunia healthcare ni juga. Okay, lepas tu pasal we cannot tell all the chain, kita tak boleh nak track. So apa teknologi yang sangat dekat dengan AI yang kita boleh track the chain of transaction. Bijak sangat lah doktor ni. Blockchain, yes, mereka kata perkara. Yes, blockchain ni bagus. You guys dah start pakai blockchain dulu untuk ID, patient ke. Universiti dah start universiti punya sijil dah ada blockchain. Contoh UTM dah advance in that sense lah. So dia tahu student ni ke mana, apa semua dia dah track ID based on blockchain. Betul, blockchain itu macam ledger. So dia macam very unique. Dan ID itu spesifik pada you sahaja, dan dia boleh track you punya transaction over time and over space. Very unique. So AI can detect, okay, ini baru betul-betul manusia yang lahir daripada rahim ibu ataupun lahir daripada komputer. Right? So please take note. Dalam healthcare kena ada some sort of like blockchain technology as well to really manage ID, personal data governance and whatnot. IC pun dia sangat tak unik sebab IC tu belum di block dan belum di chainkan lagi. Yes, dia masih dekat space punya layer. Dalam data schema tu dekat space layer. Tapi bila kita dah chainkan dia, dia baru jadi block yang chainkan dia. Hopefully pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara akan blockchainkan dia, dan baru kita selamat lah. Right? Rasanya AI pun nanti ada dia punya own ID dia sendiri. Ulha dah kan. Apa lagi loh. Salah, dia tengok dia masuk semua, dia dah ready dah nak ke Mars lah, apa semua. Dengan China dah start macam ni. Hari tu dekat Spain dah ada blackout apa semua bagai. Orang try and test benda ni tau. How vulnerable we are when it comes to technology. So, yeah, hacker ni sangat kritikal, saya tahu. Data korang ni, Allah Akbar, kami sangat, orang kata cellular level, molecular level punya data, betul? Dia dapat kat tangan orang yang baik, cantik. Dapat kat tangan orang yang tak baik, habis. Okay, tapi nanti kita explain macam mana nak control this. Okay, this is another project saya dengan Ambush dengan another client. Kita orang buat project confinement center untuk Grab. So yang nampak tak pekerja-pekerja yang kat kanan dan kiri kanan tu? Diorang ni bukan manusia. AI. Scary. Yes, so diorang AI. Diorang akan, kita punya, saya memang gila, tapi saya gila tapi wise. Saya kena control benda ni. So, saya kena dekat you guys, please sama-sama kita dalam this mission. The new technology, AI, nanti contoh sekarang kita ada Grab. Kita
Tak ada Grab, tak ada Uber. Sekarang driver manusia. At some point, driver adalah machine. Sama juga untuk company di sini pun. Tapi yang deliver manusia lah kan. Tapi yang bagi consultation, online consultation, it could be AI as well, AI expert. Yang jaga social media orang bukan manusia, AI. Memang dari AI yang boleh manage social media, call. Dia tak perasan itu adalah AI. Suara sangat real. Ya, masa dia kat UK tahun 2019, masa tu dengan HSBC Bank. Call. Dah real lah suara. Tahu itu adalah macam mesin. Tapi dah dekat sangat dengan human punya voice. That was back in 2019. Masa tu Gen AI tak strong sangat, Gen AI tak strong sangat. But sekarang dah. So itu nak ceritanya. So yang projek ni menarik lah. Kita tengah build this technology. Tapi the thing is kita belum ada polisi lagi untuk control ada regulation. Sabar, kita buat je dulu. Kita nak punya lagi. Right? Okay, jom kita cerita tentang healthcare versus AI evolution kan. So anda nampak on the screen now, anda ada kat sini ramai yang lahir tahun 2000 lebih kan? Nampak baru muda je. Ya, betul. Ni baru muda bongsu. Mungkin berlepas kan? Yelah, mungkin tak sempat lah nak lebih sama-sama kan sebelum tahun 2000 kan. So nak ceritanya, kita dah sampai level yang saya belajar tu, kita baru nak buat EHR, Electronic Health Records, automation, user experience, personalization. Sekarang ni bila anda nampak kat bawah tu, kita ada perception AI, generative AI, kita ada agentic AI dan kita ada physical AI. So sekarang ni kita kat sini. This is mapped out by NVIDIA punya CEO, siapa nama dia? Jensen. Yes, Mr. Jensen. NVIDIA ni power kat mana? Software ke hardware? Yes, dekat Malaysia kita dah ada hardware kita belum untuk GPU kita. Kita ada actually, dia asal daripada SNS Network. SNS Network ni yang memang lahir daripada dia punya owner, orang Ipoh. Saya dah jumpa dia punya sejarah dia hari tu. Diorang alhamdulillah lah, diorang dah nampak the importance of having our own GPU. So yang the good thing is diorang dah been endorsed by NVIDIA yang diorang bagi teknologi itu bagus. So mungkin kita tak bolehlah approach SNS Network, right? Untuk kita ada sovereignty when it comes like kita punya own GPU. Okay? So kita dah sampai agent AI. Apa ni AI agents? Ada tak what is your knowledge when it comes to AI agents? Agent. Okay lah, saya share sikit lah. Kata dia ada coding assistant lah, customer service. Customer service tu dah saya cerita tadi. So diorang bukan sekadar boleh interaction, tapi diorang boleh take action. Yes, bukan sekadar verbal. Kalau GPT tu verbal. Dan kalau perasan sekarang GPT pun dah boleh connect dengan beberapa tools. Bila kita ada tools, maksudnya kita dah ready to take action. They can take action now, right? And they can run autonomously as well. They can take decision, make decision. So dalam dunia healthcare, anda ada nampak lah, anda nampak orang ni kan? Kat tempat-tempat yang macam tak ramai doktor, tak ramai healthcare, ni yang semua ni boleh deploy orang. Okay, tapi kita tahu lah limit dia. Okay, physical AI ni pula robot-robot lah. Yes, AIoT dah masuk kan, edge technology dah masuk. Ada pakar-pakar AIoT tak kat sini? Medical device belum? Okay, get ready. Jadi AI is now here, but next in the near future orang tengah berebut dengan physical chip ni, chip design, right? Laju dia sekarang, semua nak own that in the supply chain. So sebagai product health punya champions, anda dah kena start di macam mana nak design polisi dan sebagainya supaya this edge technology ini is being run wisely. Okay, contoh data kena keep dengan data kena share macam mana dekat edge. Edge tu maksudnya dekat tangan kaki ni ada otak. Kalau IoT saja, dia sensor, dia pass information tu dekat otak, dekat tengah ni central nervous system. Tapi IoT dekat tangan kaki kat hujung ni pun ada otak-otak dia sendiri. Independent. So what's the difference between IoT and also the AIoT? Okay, the good thing about it is kita tak perlu hantar that information ke central nervous system untuk lambat proses dan costly. Dia boleh take action immediately. Baik, kita potong tangan dia pun boleh fikir sendiri contoh. Tapi this di reflex lah. So kadang-kadang dia punya kalau kopi tak betul, dia punya
Yes, betul. So bayangkan that's very good point. Dia very reflexive, dia tak proaktif. Tapi bila you deploy agents AI kat situ, diorang sangat proaktif, diorang akan plan. Yes. Kan, agent tu terus letak kat tangan kaki. Diorang agent ni boleh fikir, diorang belajar. Agent ni bukan belajar. Kenapa lah diorang buat teknologi macam ni? Dah terfikir tak? Sedangkan hidup, efisiensi. Ya, sebab tu kami dekat CTCH, kami tak fokus dekat smart city saja. Kami fokus dekat wise city. Bandar yang berhikmah. Yang dalam data, pernah dengar data hierarchy? Apa data hierarchy kita ada berapa layer? Macam dalam kelas kita. Kita misalnya adik-adik tahun 2020 ni. Pada bawah sekali apa? Data. Okay, lepas kita nak proses semua jadi apa? Information, excellent. Lepas tu, proses lagi. Action. Belum lagi. Metadata is there actually. Big data. Knowledge, excellent. Apa beza knowledge dengan info? Kita bagi saya contoh data ni kadang-kadang dia tak ada makna sangat. Dia macam very data point, very raw. Tapi dia proses ni satu informasi. You are informed. Contoh anda tahu rokok tu bahaya. Tahu. Very cognitive. Tapi bila anda connectkan kognitif dengan emotif, hati, dia jadi satu knowledge. So thought dengan emotif, emotion intelligence jadi satu knowledge. Knowledge itu satu cahaya. Dulu dekat Oxford dulu saya pegang satu ini. Dia punya motto dia adalah knowledge itu cahaya lah. So kalau ada satu informasi, tapi informasi itu tak beri satu cahaya pada anda, dia remain sebagai information. Contoh, anda tahu rokok itu bahaya, tapi tak memberikan action untuk anda stop. Saya tak sampai ke hati, contoh. Right? So itu knowledge. Ada sekali? Excellent. Wisdom. So macam mana sampai level wisdom ni? So kita pada kognitif, emotif, kita tambah dengan action, experience. Dan kita ada wisdom. Macam kita punya CEO tadi kan, sangat berwisdom, sangat berhikmah. Okay? Tapi kita bawa AI sekarang ni, kita tak perlu sampai umur kita 50-an ke atas untuk dapat wisdom. Tak perlu dah. Anda boleh carikan di sekarang ada database, betul? Info base, knowledge base, very common dalam dunia LLM. Soon kita akan ada wisdom base. Anda boleh transfer wisdom base dekat the new generation, the new agent. Mereka akan ada satu hikmah yang kuat. So anda dalam dunia healthcare ni, please start create. Macam mana ada knowledge base, macam mana ada wisdom base. Malaysia, kalau ada satu wisdom base, ada kita punya own LLM sendiri, hebat tamadun kita. Hebat. Tapi yang saya nak program wisdom ni, satu experience kena masuk. Experience. Syazwan, how to register experience. Kena connect lah, all the ETL, data engineering kena connect form, data architecture semua kena connect. Macam bila central nervous system, peripheral nervous system semua kena connect. Baru experience itu wujud. So, samalah. Banyak yang belajar pada NI. AI banyak belajar pada NI. Apa nak NI tu? Natural Intelligence. Semua suka bayang kat sini kan? Sebab tu, bayu syukur tadi kita baru lepas PL kan hari tu. Anak memang tak boleh lari. Kalau anda nak menjiwai AI, anda kena mencintai juga Natural Intelligence. Kenapa Tuhan kita cipta benda-benda ni? Baru AI kita AI yang ada hikmah. Kalau tidak, AI kita akan jadi monster. Scary. Tapi option kita banyak. Janganlah nanti pada punya backside je. Tapi option kita banyak sangat. Pakai betul-betul. Alright? So, itulah AI evolution. Okay, sekarang ni saya dah cerita juga pasal benda ni. Dulu masa saya belajar mengajar, kita orang bila buat soalan kat universiti, kita banyak pakai Bloom's taxonomy. Kita buat soalan kat student. Okay, ingat tak apa tu, anatomy physiology semua kan? Atau how tidak apply that knowledge, analyze, evaluate, and atas sekali apa? Create. Kan? So bila anda belajar sekarang ni, kalau anda tak boleh create,
anda punya level of learning is still very minimal lah. Tapi AI sekarang, diorang dah belajar, they can learn, and then they can repeat, and then AI can learn, repeat, create, and recreate, and replicate. Yes, AI agent boleh self-replicate sekarang. Dia dah macam sel. Bila kita tengok benda ni, apa ni? Dia basically dah Terminator lah, memang boleh Skynet. Yelah, it is happening. Satu, I really hope that you guys akan jadi satu ambassador, duta-duta yang membawa natural intelligence to number one. Dan kita jangan obses sangat AI. AI adalah number 2. Okay? Kena ada mindset macam tu. Mindset yang asset. Okay? Pegang saya pada tu. Bila anda design, jangan sangat fokus pada efficiency. Jangan sangat. Dia kena ada satu part yang humanity tu. Right? Kita malu dengan itu, which is very good pada CEO tadi. Right? Encik Zainal kan nama dia? Betul kan? Encik Zainal kita. Okay, jadi sahajalah. Mungkin anda lagi pakar dari saya tentang self-assembly use case. So ini daripada Google Map Palm. Diorang punya own LLM yang diorang design untuk spesifik pada related to ni lah. Boleh sikit nampak? We believe large language models have the potential to revolutionize healthcare, invent this society. MedPalm is a large language model that we've taken and tuned for the medical debate. Medical question answering has been a research grand challenge for several decades, but till date the progress has been kind of slow. But then over the course of the last 3 to 4 months, first with a set of human values, including things like low likelihood of medical harm, alignment with scientific consensus, precision, and a lack of bias. One limitation of existing work. Lack of bias, is it common? Bias kat dalam kita punya medical advice consultation banyak. Contoh ada patient ni, kita main generic je. Ada kan? So bila kita punya own specific medical model, dia jadi sangat contextually precise. Kalau nak perasan, kita punya GPT kan kadang-kadang dia kelawar kan? Kalau tu dalam bahasa AI orang panggil, cuba teka. Dia start dari short sendiri, yes. Hashtag short sendiri. Start daripada H. Yes, hallucination. Itu ada hallucination. Kita macam ada pula orang yang berhalusinasi. Ya, contoh ada pakai ni, anda punya LLM, anda punya tool yang dengan LLM ni. OpenAI ke, GPT ke, Llama ke, DeepSeek ke, Qwen ke. Dalam nama ni, enterprise grade tadi kan, data makin besar, data makin laju, makin ke laut lah kita punya prescription tadi tu. So dia hallucinate. So pentingnya yes. Sorry, how do you detect sama ada analysis yang dia buat tu is hallucinating? Okay. Is it because you try to let's say you are the expert, you minta tolong GPT analyze and then you detect something tak kena? Is that how you detect how the so-called to hallucinate? Yeah, so the question was how can we detect whether the AI is hallucinated or not, right? So at the moment it is pure qualitative assessment. Tak ada quantitative lagi. Kita dah check dia punya metrics ada. Kalau anda tengok dekat AI platform, adalah tak orang performance untuk dia dapat the numbers. But as of now, that is why I mentioned and highlighted just now the importance of being an expert. Kalau anda tak faham, anda tak tahu pun yang AI is hallucinated. So sekarang yang kita anda HR kena lagi. HR, pastikan anda deploy the right person to do the right AI. Nanti kalau ada buat approval apa semua, kalau dia bukan expert, dia akan approve benda yang tak apa-apa. Dia pun tak tahu benda tu AI tu hallucinated or not. They can't tell. Until we do have the right quantitative assessment matrix, KPI, then only we can have a proper guideline. Okay, so yes, hallucination is a big problem with the current Gen AI. So in healthcare, bolehlah start moving from quantitative ke quantitative assessment. Thank you. Banyak lagi ada next problem when it comes to LLM, nanti kita bincang. Okay lah, ni contoh macam mana the latest technology. Project Hunter ada strategi kot ke nak build your own LLM ataupun model? Is it part of the pipeline or the roadmap for the 2025? Anyone is involved in the strategic
direction of the Protect Health and the KKM. I've heard that we got some people from KKM in here. Siapa? Punya kat tangan tak? Oh, dah teman ni dah. Ada KKM juga. Betul penting lah benda ni. Betul-betul lah kat pihak KKM kena bincang dengan Ministry of Digital dengan Nayo sekali betapa pentingnya kita punya healthcare in Malaysia, healthcare and wellness. Dua-dua ni ada kaitannya. Kena ada kita punya own model, for the sake of sovereignty. Ya, kena buat tahun ni juga. So dalam masa 2-3 tahun lagi akan datang. Sekarang cyber security pun tengah mencabar ni. So ada orang punya agents dah masuk dekat the cyber world. Ya, sekarang orang kata nak detect fraudulent website, tapi sekarang nak detect fraudulent agent. Kita tak tahu nak detect. So power technology, power juga threats in a sense, right? So tapi lah insyaAllah, okay, I believe in kita punya own capabilities insyaAllah. Okay, ini pun power. This one is I need to share with these guys. Okay, this one is generative drug discovery by Silico Pharma.ai company. Okay, dan show you real quick punya website. Pernah nampak tak benda ni, company ni? Okay, Pharma, okay, bolehlah join orang punya webinar. Tak ada, I'm not promoting that. Saya nak cerita tentang orang punya commercial available end-to-end generative AI software. Ini, okay, saya boleh bayangkan Petronas Healthcare of Malaysia, which is Protect Health. You could have this kind of technology for our own benefit, Malaysia and beyond. Sebagai contoh, if you look at here, large language of life models, LLMs, they have precious on GPT, retrosynthesis, precious to GPT, model training, okay, ini untuk chemical language foundation model. Right? So nampak sekarang ini adalah language saja. Diorang tak masukkan agents lagi, diorang dah ada kat sini. LLM assistant, copilot. Diorang baru buat copilot, Sudina diorang akan buat autopilot. Okay, so anda dah boleh deploy dua ni lah, don't just focus on LLM, but ada agentic layer on top of your language model ataupun action model. Yang bukan sekadar language, action kena ada. Ya, boleh nanti kesini nanti boleh study lah orang punya company ni. I think this is very powerful company untuk Protect Health pun boleh consider for 2025 onwards. Ya, automation, apa tadi import semua okey dah. Tapi this is about national agenda. Okay, siapa lagi dalam deep tech? Kat sini boleh angkat tangan tak? Sila tengok berapa technologist. Berapa higher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, cantik. Cantik, lepas ni dah boleh hire lah digital workers tak? Ke dah start pakai? My software engineer bukan manusia. Yes, laju gila dia buat kerja. Salah kan? So my real human freelancers software engineer dekat bila Dr. Nazri punya job. Saya cakap tak apa, I'm here to help you out with how to upskill. So tak apalah, itu kita cerita benda lain hari lain ya. So okay, anda boleh tengok Pharma AI. Boleh explore lagi. Okay lah, siapa bisnes kat sini? Department Business and Marketing. So anda boleh tengok market untuk healthcare yang besar. Untuk global, kita ada berapa kat sini? 2,208 billion USD. Kita punya sum to 6.2 dekat Southeast Asia alone. Dan kat Malaysia 1 billion. So of course lah, bila kita nak buat benda ni, anda kena tengok cost of things, right? Tapi cost comes with benefits. Anda boleh perform cost benefit analysis, and the benefit is a lot in healthcare, right? So saya tahu kat sini ada je ramai nak setia, ada juga ramai yang nak start company sendiri, betul? Okay, hadiah. So bila nak buat company sendiri on the side, which is fine. You can still use your own passion and experience, build this own company the side, and then be part of the this market segment lah, right? Kadang-kadang saya faham, kadang-kadang bila kita dalam satu organisasi, kita ada satu bigger mission, collective mission, dan bila anda buat dalam other side, you can go fast. If I were you, try to do both. Right? Saya tahu ada yang main mission, ada yang side mission kan, ada extra time, buatlah benda tu. So punya opportunity besar, and responsibility pun besar juga, right? R&D ada ramai kat sini R&D. Ada team research ke? Protect Health? Research. Awesome research. Research on the clinical side or technological side? Teknologi lah
Clinical banyak deal dengan KTM. KTM banyak operation, banyak practices kan. Itu dengan medical research. Dengan analytics. Medical analytics. Okay lah tu, ada dah masuk sikit part research kan. Okay, this is very important. Kejap, sebelum kita lupa, kita dah masuk dekat Redis framework ni. Nanti anda nampak dekat sini platform and infrastructure. Dekat sini untuk tim research dan semua dah sebenarnya ada ni data banyak betul tak? Dekat mana ada store data? Google Drive, OneDrive, Drive, Google Drive lah. Right? Okay, moving forward untuk team data analytics, boleh tak you guys buat satu workshop untuk how to manage big data, how to manage big data, right? Sebab sayang data banyak tapi tak ada dalam ekosistem yang data yang cantik. Dia data tu jadi data yang sayur. Okay, you tak orang panggil CI/CD/CT. CI/CD/CT. Pernah dengar? Ni tak apa kita sama belajar. CI/CD/CT. Agak-agak C ni apa? Yes, continuous. Continuous, integration, of course. Okay, cuba teka D. Deployment. T, transformation. Kita transform ramai-ramai. Kita dalam dunia AI ni suka apa? Suka belajar, training, suka diajar. Yes, training, continuous training lah. So benda ni adalah satu infrastructure, data infrastructure yang anda boleh buat continuously. So untuk protect health punya company, team IT, jangan fokus pada IT saja. Data management yang boleh allow this to happen is incredible. Semua continuous, semua well connected. Senang bila nak pakai data, terus plug in, dah boleh buat integration, boleh buat deployment, boleh buat training easily. You punya AI akan jadi sangat powerful sebab semua connected. Okay, dia punya saraf tunjang dan saraf peripheral semua connected. Lepas tu connected dengan saraf kawan-kawan yang lain pula tu. Okay, so dia punya social intelligence pun mantap. Social intelligence kan. So CI/CD/CT boleh Okay, jom kita tengok. So hari ni kita nak tengok untuk team project health ni dah ready belum untuk buat AI. Jom kita start dengan, kita boleh panggil ni framework prepare. P for people and skill, I evolutions, E ethics, P platform, AI models and tools, I resource and E evaluation monitoring. Okay, data scientist dalam tim ni tadi ada orang yang 11 orang yang data, tim AI. Siapa yang betul-betul AI? Belum ada lagi Head of data analytics belum ada lagi. Ayo ada gitu. So bolehlah kiranya empower not just the team but also the people. Diorang ni pun sekarang everyone dah boleh pakai AI sebenarnya. Semua dah pakai ChatGPT, semua dah boleh buat dia punya own. Dia dah pakai ChatGPT Plus tak? You boleh create your own agent. You letak dalam file semua dalam tu. Everything you tanya akan related to that file. Nanti you connect dengan calendar, you connect dengan apa-apa you nak connect tools. Dia boleh buat jadi you punya PA. Yes, itu adalah personal use. Memang laju. So anda boleh fokus pada anda punya subject matter expertise. So team performance kita boleh dapat workshop untuk create every month individual punya PA, AI PA. Kalau nak, kita bagi. Next time saya buat workshop. Boleh, saya pun saya berada di 2 company sebab banyak PA saya buat, semua dia ada. Okay, yang ni basic learning path tadi saya dah tunjuk di NJW, right? Lepas tu learn and create AI power use. Sekarang ni AI semua orang dah boleh buat. Simple je sebenarnya. Satu budak-budak pun dah boleh belajar AI kan. Lepas tu, tapi itu untuk personal use. Kita ada enterprise grade itu lain. Nanti lepas tu ini adalah some suggested GPT lah, tools untuk anda pakai. Dan learn with AI, jangan learn seorang-seorang tak pakai AI. Saya ada bersyarah kawan saya dekat universiti Nazri, I'm not going to use AI. I was like, kenapa? Sebab entah, dia tak nampak fungsi AI. Itulah dia. Exactly, lepas tu
Pensyarah tak tahu, student dia pakai AI tidak. Pensyarah sendiri pun tak pernah ada experience using AI. So kita tak nak ada mindset macam awareness tu. Nak kita kena cuba jadi satu, challenge yourself to learn with AI. Nanti of course lah, nanti kita tak nak terlalu ada kebanggaan dengan AI. So nanti Malaysia akan ada satu AI free day. Kita ada car free day, nanti kita ada satu AI free day. Yes. Itulah dia. Pakai SIM. Borneo laju, Sabah Sarawak laju. Itulah, geopolitically speaking, very interesting. Tapi it's not well receptive ada law, immigration also. Mereka dah deploy dekat court. Dekat court. Actually, there's one case actually AI yang bisa. Menarik juga kita tengok dia punya data infrastructure, semua untuk kita faham how reliable dia punya verdict sebagai contoh. Sebab benda ni bukan sekadar, sebab AI quite black box. Dia tak faham apa yang berlaku dekat dia punya perceptron layer, neural network bla-bla tu. So when it comes to dalam lawyer tu, how transparent the verdict is, itu kita tak tahu. Even lawyer pun, hakim pun, dia kena belajar dekat AI sedikit sebanyak kan. So, yalah, dia kena ask the right question. Kalau dia tak tahu, you can't ask the right question, right? Contoh macam kes apa tu yang TikTok hari tu, Facebook, Meta kena ditanya oleh dekat court. Soalan tak apa-apa. Senang-senang memang kena semua belajar lah, learn with AI. So, boleh lah every 2 days, every 2 months ada macam mana workshop untuk belajar AI with AI. Bukan nak jadi pakai AI sangat. Tak apa. Okay, ini regulations. Okay, ni saya nak tunjuk sikit apa yang kami dah buat dekat CityStage. Ni real quick. Okay, boleh nampak this is, kita orang masih baru lagi company, so benda dia tak launch lagi. Saya nak tunjuk macam mana kami buat regulations and policy punya checking. So, kalau nampak dekat sini, kita ada AI compliance analysis. Belum keluar lagi. Nayo masih mendapat Facebook apa semua. Kita orang baru nak habis working group. InsyaAllah soon. Tapi Europe dah laju lah. AIX dekat Europe dah laju. Malaysia soon lah insyaAllah ya. So kat sini kalau anda nampak ada screen, kita ada compliance analysis. Anda boleh upload the file dan anda akan check lah compliance level, pas ke tidak, berapa skor dan sebagainya. Dan anda boleh tanya, contoh yang si Razak ni, kita orang banyak agent, tanyalah anything to do with the compliance, the regulations and whatnot. Dan kat sini ada recommendations, kat mana nak improve dan sebagainya. Sekarang AI pun dah boleh check sebab it's all about the same pattern kan. Bagi AI boleh recommend dekat policy makers. Ya, ia boleh recommend dekat policy makers. Kalau ia boleh polisi ni terlalu rigid, how to improve. Kalau rigid sangat, foreign investor tak nak masuk Malaysia. Dia pergi dekat Batam, dia pergi dekat Indonesia, dekat Singapore, Vietnam, right? So, polisi dekat Malaysia ni pun dah kena ada ni lah, dah start empowered, right? Ini contoh policy and regulations. So, sekarang kita ada dekat Malaysia, apa polisi act yang ada when it comes to healthcare. Kita ada Medical Device Act, apa lagi? So semua tu kalau dah ada, so dah boleh start ada systemize-kan orang, AI power-kan orang untuk compliance, checking and whatnot lah. Menentukan lagi laju dan lagi agile. Ada agile coach tak kat sini? Scrum, siapa ada Scrum certified? Tak ada? Okay, nanti boleh kita dekat CEO ke CTO untuk manage AI ni. And to do AI analytics, kena ada change management expert. Ini bawah Scrum. Sebelum dia minta dia ambil Scrum Master Certification lah, dia jadi agile coach apa semua. Agile coach ni dekat dalam company, contoh Shell apa semua, kita ada data scientist, kita ada data engineer, kita ada engineer. Atas sekali, dekat tengah yang manage change adalah agile coach. Dia orang punya gaji ni besar, dia orang kerja, masuk office dan bagi okay, ni apa, update macam mana, kita orang manage the change, lepas tu keluar, next project. Gaji dalam, situ dekat UK dalam 50k pound per month. Itu. So, itu agile coach. Yalah, Scrum Master ke, belajar benda ni. Tapi itu sampai luas sekarang, mungkin change pun dah boleh di AI kan. Betul, project management AI dah ada.
dekat Trello, dekat Jira dah ada. So banyak skill dah ada inflation sedikit. So please double check. Bila berlaku 3 tahun lepas kita lain sekarang. Okay. Next is ethics and governance. Okay, ni saya tunjuk macam mana kami dekat City Sage kami menjaga etika dan peradaban bawah sovereignty AI. So ini adalah kami punya sovereign AI control room, National AI Sovereignty Dashboard. Yang ni dah rekod ke ni rekod ni. Tak ada IP lagi, tak publish lagi apa semua. Tapi saya nak tunjuk juga kat sini untuk kita kena ada kita punya healthcare sovereignty control room, healthcare AI, related to AI per se. Sorry, healthcare saja. Sebagai contoh anda tengok contoh kita ada setiap negeri punya sovereignty matrix. Contoh tengok Johor, saya lahir Johor. Siapa orang Johor kat sini? Ramai juga. So kita boleh check lah data kita, model kita safely stock dekat Johor ke tidak. Kita tengok full analysis, right? Ini sovereignty dari segi, lepas tu kita ada setiap state ada dia punya own national global level of sovereignty. Tapi saya tunjuk juga tentang data is fine, compute, ni kita punya data center. Okay, bawah ni penting, itu saya nak share dengan anda semua lah. So kami masukkan, saya CTO dekat CTCH. So memang saya gila dekat dua-dua. Saya gila dekat natural intelligence dengan artificial intelligence. So saya masukkan sekali matrix ni, biophysical efficiency comparison. Apa pula ni kan? Ini adalah kita punya manusia. Okay, human brain natural intelligence baseline, kita perlukan 20 watt saja untuk produce something, inference. Tapi AI perlukan untuk average per exaflop ni 2.8 megawatt. So manusia masih sangat efisien dari segi penggunaan teknologi energy. So berkata pada pencipta juga. Tapi kita sekarang masih kita energy consumption sangat tinggi. Okay. Lepas tu ini kita punya target kita lah. So national efficiency target ini saya buat sendiri, belum approve by Malaysia lagi, belum present depan Prime Minister lagi. Sovereignty plan, insyaAllah lah by target 2030 kita sampai level kilowatt ini saja. Kita tak boleh dah sampai level watt macam manusia punya human brain. Itu saya tak dapat bayangkan lah menjadikan. Tapi this is good enough lah as compared to the 2.8 million megawatt. Right? Kita pernah projek data center dekat Johor juga. Okay, jadi saya nak tunjuk models. Okay, National AI Models Registry. So, bayangkan Prime Minister Office Putrajaya, kita ada, kita register lah setiap mana model yang kita buat dekat Malaysia. Semua ada, is registered ada kita punya control tower. Termasuk kita punya healthcare, LLM dan sebagainya. Ini penting lah kita tahu performance kita version berapa, kan, model kita, data kita, right? Lepas tu compliance tadi saya nak tunjuk. Supply chain, sekarang contoh, sekarang kami tengok supply chain punya dependency banyak. Contoh kat Taiwan, kita punya chips terlalu tinggi. So Malaysia kena jaga lah, we have to produce our own chip, kan, for the sake of kedaulatan kita, right? So benda-benda ni kita kena make sure that kita lepas kita punya risk score tu semua low, kalau boleh semua hijau. So anda boleh check dalam industri healthcare benda ni lah juga. This is for the whole nation, but healthcare kena ada different one, but for about the same metrics. Okay. For now, Taiwan ada a few lah. Malaysia kita pun chip manufacturer juga. Banyak juga orang minta kita ada chip designer semua. Tapi banyak teknik kita keluar. Itulah masalahnya kita. Tak apalah, HR kita power untuk manage gaji. Okay, ini pun penting saya nak highlight. Singularity tadi kita dah ceritakan apa itu singularity. Ya, manusia dengan mesin as one body, right? So, okay lah, ni saya ada letak sampul pula. Okay, yang ini cognitive skill ni. So, estimated cognitive capabilities of AI system relative to human level intelligence. So, kalau human level ratio, kalau 1.0, maksudnya AI dengan HI dah sama. Sekarang kat Malaysia kita tak measure lagi benda ni, betul? Okey lah, kita measure kita dah pass exam, employability dan sebagainya. Tapi human intelligence itu belum dimetrickan lagi, kan?
So, itu yang saya nak jumpa anda semua. So, anda ni power dalam konteks healthcare. Anda ada this molecular level of natural intelligence, human intelligence yang anda tengok macam mana nak measure ni human brain punya power of intelligence, learning, healing, consciousness and whatnot. Right? Ada sampai level macam tu lah. Ada satu tanggungjawab yang besar we are facing now. Right? Lepas tu kat sini growth rate. Ini parlimen pun tak decide lagi growth rate untuk AI. Berapa banyak, berapa laju AI boleh belajar. Dan kalau kat alarming rate berapa, kita tak decide lagi kan. So rate of AI capability enhancement through self-improvement cycles. Sekarang tu obses AI boleh belajar. Tapi kita tahu kan AI pun akan makin hebat. Tapi kalau kita tak ada cap, kita kena ada cap. So untuk healthcare pun kita ada cap juga AI. Yang kita nak pastikan medical doctor yang human pun ada job juga kan. Gitu. Right? So etika. Okay, ni agentic AI ethics layer. Saya masukkan juga elemen etika, ethos. Student AKM saya tak ada kat sini. So yes, kita masukkan elemen etika dan peradaban. So on the left side, nampak tak ni elemen ni format apa ni? Oh bagus, JSON. Right, JSON. So lepas ni bila anda buat apa-apa report ke dashboard ke, pastikan ada dua format. Satu adalah human friendly, satu lagi adalah AI friendly. JSON dan sebagainya, AI friendly. Baru anda punya AI movement tu cantik. Right? So jangan obses pada PDF. Tapi kena ada satu lagi JSON ke, Python ke, right, models ke. Baru anda punya ni memang betul-betul AI ready. AI ready, HI ready. Right? Lepas tu yang kanan tu Ethics Governance Framework. Ini kena bincangkan kat Parlimen juga ni. Parlimen Ethics Committee. Ada ke tidak? Diorang faham tak tidak nak baca JSON ni? Gitu. So, Citizen Ethics Assembly, AI Sovereignty Commission, kita belum ada lagi. Tapi, I've been approached by a few people dekat Parlimen juga untuk bantu tahu benda ni. So, kalau ada KKM terasa macam this has to be told to the ministerial level, I'm happy to be sharing this as well. This is national agenda. Right? Ni alert lah. Ni kalau alert, saya berada supply, disruption, recursive self-improvement detection, jadi terlalu tinggi, kita ada alert system. Cross-border data transfer violation, data keluar donation, so kita ada alert system. Information gap, power capacity alert. So benda ni memang kena ada ni lah, kita ada control power. This one is for the nation overall, but healthcare kena ada juga ya. Knowledge base and wisdom masuk lagi. Dengan integration, okay, this one untuk deep tech. You guys bila buat satu sistem, kalau boleh jangan standalone system, kena ada modular system. Boleh connect dengan API ke MCP, pernah dengar Model Context Protocol, right? Webhook, biasa, third party apps. Boleh connect dengan banyak apps kat bawah sana. Contoh you dah ada Power BI kan, right? Dan punya agents pun boleh keluar pada apps you ke Microsoft Teams ke dan Power BI juga. So that's modular system technology. Okay, so nampak tak kaitan antara etika, governance, healthcare besar ni. Okay, ni kita punya platform infrastructure, Cloud Edge Compute Integration Process. So ni adalah daripada AWS. Right, kat bawah ni management security ni penting lah. Kita punya data governance dan data quality kita jaga. So sekarang ni you guys punya practice macam mana? Data infrastructure, okay tak? Dah sampai level cloud macam ni ke? Dah advance macam ni belum? Belum lagi. Kalau dapat fokus sebelum kita come out dengan anything AI advanced application level layer on the right side, I would definitely suggest you guys also strengthen the left side and the bottom side. So kita jangan obses kepada part value creation sangat on the right side too much. Kita punya fundamental tak kuat, nanti data kita ke laut, hallucination berlaku, security kita pun tak kuat, habis. So this infrastructure, architecture, solution architecture is so important, right? You tengoklah, you host dekat cloud ke, dekat on-prem ke, on-premise ke, hybrid ke, semua benda kita check. Okay, team technologist, okay? Penting sangat benda ni. This is enterprise grade. Ni tadi saya dah cerita AI model macam kita detect orang, kita monitor orang. Okay, this is important. Bila kita cerita tentang AI enterprise grade, kita ada the whole ecosystem, the supply chain, bukan blockchain. Blockchain nak masukkan dalam sini pun boleh juga. Okay, yang penting academic and research, I bet you guys dah rapat dengan academicians.
Presiden Republis, selamat dapat dengan KM, that's good. AI, HI, enterprise grade. Okay. Lepas ni kalau moving forward, you guys jangan approach AI expert saja. Cari HI expert juga. Ataupun tadi bagus, dua AI, HI experts. Dia faham AI, dia faham natural intelligence. Antaranya adalah saya. Kan? Tapi I need to train more. Siapa lagi yang akan join AI, HI experts? You guys lah. Contoh, Syazwan kan, dia punya degree dalam biochem, and then master dalam data science, yes. So orang yang ada biological background and ada AI background, itu cantik, tu jadi AI HI experts. Baru dia core dua. Kau tak harga BCG Gamma punya McKinsey pada pusaka ni sangat mahal ya. So careful dari segi cost. Agak mahal. SI, diorang korang dah approach SI integrated, AWS dah jumpa hari tu, which is good. Alright. Okay, ni saya dah explain tadi. Human in the loop, untuk you check pastikan human ada dalam loop kita. And last but not least is kita punya call to action lah. So sebelum saya tutup, dah banyak kita belajar hari ni dan banyak saya dapat input pada anda semua. So moving forward daripada hari ni berapa bulan? 8 Mei kan? 8 Mei kan? 8 Mei dalam masa 3 bulan, 4 bulan macam-macam lagi the new things when it comes to AI. So dah ada satu task force lah yang look after AI, HI juga, right? And launch AI in healthcare, rapatlah bekerjasama dengan KKM ke Ministry of Digital, NANYO dan sebagainya. Make sure that the whole continuous effort is being done properly. Okay, so with that, I think I conclude my session. So kalau siapa nak join kita orang punya group, boleh join. Ni free saja. Kita orang ada 4 trainers yang akan ajar kita macam nak build PA, AI, BE, macam nak build low to no code AI solutions. Kita orang ada school.com punya tinggi lah. So with that, kalau ada apa-apa soalan ataupun pendapat, concern, silakan. Kita ada 5 minit, 10 minit Syazwan. Doktor, boleh? Silakan. Apa yang you rasa tentang healthcare and AI? I think everything is interesting because in future maybe human is no longer needed, but still macam yang cakap Yeah, thank you very much. Siapa nama? Zahida, Dr. Zahida. So dalam kepakaran apa? Operation. Operation dah pakai AI belum? Currently in Okay, kalau AI, tapi nak operation work tu adalah sikit-sikit. ya betul, saya dulu operation director. Memang operation dia banyak benda clinical. Kan? Lepas tu memang kena cepat-cepat deploy AI, otherwise it go mental. Kan? So, boleh tak nanti operations punya team dah boleh start buat workshop on AI usage for operations team, operations task. Okay, thank you very much indeed. Tapi operation tu saya beritahu bila benda tu terlalu repetitive, tahu tak apa yang berlaku? AI akan masuk. AI akan masuk sangat laju dekat repetitive task. Bila anda buat every week benda yang sama je kan, aku dah macam mesin. Yes, soon enough, kalau company nampak macam, okay, aku nak cut cost. Dia akan buat dia panggil right sizing. Dia tak panggil downsizing Dia panggil right sizing. Okay, department ni macam, aku dah commit. So, diorang ada care apa, repetitive task. So, get ready Then human race jaga. Saya faham tentang dunia bisnes, dunia akademik, dunia startup ni kan. Okay, any other questions ataupun rasa macam school of thought tu kita sama-sama berfikir. Yes, silakan. Masuk key takeaway. Yes, nama siapa yang dari Pak Mana? Habis operation. Operation juga? Kenapa tu cerita? Apa dah belajar? I think like the first time I heard intelligence basically quite interesting to see like how the advancement in technology macam AI semua kan sebab apa dalam bila
advancement in technology, of course, ada certain things yang kita boleh guna dia good thing or bad thing, so it's up to us lah. So maybe di situ the connection between human intelligence tu dengan AI. Oh, boleh kata bukan? Hafizah. Okay, Hafizah, where do you position yourself from today onwards in this very mission? Position myself. Yeah. Quite sure. But I'm very much interested, like, to learn more about AI actually. Let's hear. Terima kasih banyak. Okay, maksudnya itu sahaja daripada saya. Sekali baiklah kepada semua juga dan kepada saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa dalam hari yang mendatang. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Encik Dr. Nazri telah memberikan penerangan dan exposure kepada kita yang sangat bermula dengan sangat dark. Hopefully tapi sebab saya tak habis, tak bersama sampai habis, mungkin hopefully kat hujung tu bright sikit lah. Tak adalah dark sangat. So unlike jarang orang dia cakap pasal AI ni, dia start dengan dark. Dia selalu bright dulu, lepas tu dia berhenti kat bright je. Dia tak nak cerita pasal dark sebab people are afraid of the dark side of it. Okay, so I hope everyone enjoy and not just enjoy but have some key takeaways. Adalah barang yang boleh letak dalam poket untuk bawa balik, fikir-fikirkan, discuss dengan suami ke, discuss dengan anak ke pasal benda ni, because AI is not something in the past but something now and in the future. So to be relevant, you have to advance yourself to be relevant. Jangan saya kat sini je lah, then you will be not relevant anymore. So without further ado, I think kita akan end here. But with I have one last message. This is the right peluang untuk kita jadi sangat pakar dalam bidang kita. Ya, benda-benda clerical work, you can assign AI. Benda-benda yang membuatkan kepakaran anda, this is the best time for you to strengthen your bidang expertise. Okay, all the best. Thank you. So sebenarnya we have a small session, bukan small session, it's a discussion, business discussion lah dengan Dr. Nazri. So I would like to invite Encik Din dengan Medical Analytics, yang lain tu boleh juga sebenarnya. Terima kasih.